So, tonight, date 13, December 2021 nin kau zihi reunion 2008 class 10 batch te reunion dingin kachu Banner le bukata. banner Leo le akong kapaw. lun hai tio Hi. hai zi lulun zenim kuma kalim kilang nau lamsi hai Hi. mi atama ma zo zi le group chum la ma hele Kalim group pang chum lau hiya, lai kalong haan hiya. ko yem baning kuma hung tao hinati ham zi la ma hele group chum video he Ui. Siya ka na to ka pang. lai ai he interview ani lai cha he mark pa interview dia Lily hai tio Lily tingsa Darcy tuni connecting oi hi Lilin Miss Lilin an chang si si ong tok pik adunga mama zenga Zesa Lai la hoi ga iga chole le di wa mi avalam di ati. unbel di mebel di so nai lo thing ka nga Hello Bubel. Bubel ni en Ngap do la ya. Ngorong. unbel Hello Bubel di. Anbel hello Bubel. nob le ba to jong ting ka thua he Anbel hello Bubel. Geljang resort view amonom tenผมเนี่ยคือได้ผมเนี่ยคือเก่าว่าสวรรค์ไม่เก่งน้องเราไม่ปีสุดตั้มเวทอวิววิวPapa, lah may yung pala ito. Hey, bunet saya. Un pau kandang pukil moy no ahung ta. Tao ho li na bek su koi tang koyo na bek su koyo koyo